إسان أقرتن إرتي سلامتان إسان دنقدا فول ديريران إسان سمدا زمنك نكيس أمو نسأل الله السلامة والعافية وإنا لله وإنا إليه راجعون فراء في مرون أكا جينمتي كلالمتي أكا زمنك نا أمريتي يا أغريهم بيكو ور ربي صداتو أما اللي ور قياك يا ماهر ربي سن صداتو جي نمني فراء إسامت أنفتو كربي صداتو قيا آخرا نمني صداتو توني ملتو إيمانات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل مجانيتي حديث إساني كيستي بسني والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه نمنته ربي تكامن أمس قيا الرابودات اللي نمنك آمنته فليكرم ضيفه كيسما إسا هاك بجوجان أكا جامتو جرا إن أغرر أفتا غارير أفان غاري تتوتو چالا كيسما يرو منا كينيا قفته منا فيلا كينيا في نياتا سن أدون تين أفان غاري سنتي حاجمت فول ديرتي حاجمت تنافي جرين اللي مالجي كفتفتو فيتو جان إسانف إبسي لرستيفي أبو نياتو هركان جتشوفي يرو إني دوفي بغنا غيان دوفته بلنان دوفته يو جتن كميتي حاجمو بوليسو كيسما إسا هاك بجو ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه أما سنمنته ربي تكامن قيا الرابودات تسنمنك آمن نمنته فليصل رحمه أنا إساها متنفتو ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نمنته ربي تكامن قيا الرابودات تسنمني أمن كته يوجه وانو مغاري هاجو يوغا هاجل لسون جار رسول صلى الله عليه وآله وسلم نترغان تين بكتمي فليصل رحمه أنا إسا هامت أنفتو تجد نمني فر إسا مت أنفتو عمري إسا نديرتي ننجار رسول صلوات الله وسلامه عليه أما رزقي إسا كيستي إسا في بل فما جان كما في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه ويوسع له في أثره فليصل رحمه نمني جالت رزقي إسا كيست هيري إسا كيست أكا إسا بلفم نمني جالت أماس بود إسا كيست أكا إسا أنفم نمني جالت فليصل رحمه أنا إسا هامت أنصتو حديث بريدة تقو كيست رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم مالنجان والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والبزار في مسنده وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق والترمذي في الجامع بسند جوده العلامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في أهله مثرات في المال منسعات في أثره تعلموا بردا من أنسابكم غوستي سنرا بردا ما تصلون به أرحامكم واني غوستي سنبرتا وانبراتي في متي وللرتي تتادتشو في متي وان إسا سنين فرق سمت أنفتن سن بردا فإن صلة الرحم فرق في رحم وفي متنفت محبة في أهله جاللا والرئيسة كيست نما في رئيسة متنفت نموتوتو إسا جالت مثرات في المال سبب خد من هريتي يرو فرق ركتا تقف والرب سيفلا فيسي يرو إساف كنتو
du'aa isii godha aboo rakkoo tana keessaa akkana furtetti rabbi si haa furu aboo rabbiin ni dandahaati sitti haa bal'isu jedhee du'aa isii godha ammas ajala du'aa isaa keessatti booda aanfamaa jee sababaa inni fira isaa maxxanfate ay yoo amma namni tokko isin keessaa gaafii gaafatee ay rizqiinis ajalliinis Allah biratti galmafamee jira miti maal wanni si dabalamtu maal yoo jaamte ulamaa'in rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a jecha sahiha bareedduu taja'anii jira jecha kana imaamu nawawiitu tayyaba allahu thara sharhii sahih muslim keessatti fite ammaan tana horiin akkasii bal'ifamtu jechuun gaarii turtu barakaatu tuutu keessa sii kaayama sirratti bal'atteeti sii heddummaattiiji qaaxaroon du'aa isaatii keessattis booda aanfamaa jechuun san amma rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi fa idhaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna sa'atan walaa yastaqdimuun yeroo qaaxaroon du'aa san dhumte sa'a jechuun sa'aa nuti beeynu sa'aa takka yookaan daqiiqaa 60 odoo hin ta'in ban lahdatun min az-zaman liphii ijaa tana daran yoo qaaxaroon ta'e amma taate ammuma dhufee sirraa fuudha hin jenne maal jechuudha jaan gariin ulamaa'ii jecha laafaa warra je'eetu jira garuu san keessaa maali yamhu Allahu maa yashaa wa yuthbit je Allahan jalla jalaalu waan fadhe haqeetitti qadara sanirraa waan fadhe sabachiisa nama gariitiif maal je'ee galmeesse jalla jalaalu yoo fira isaa maxxanfate amata 80 jiraataa je'ee galmeesse yoo fira isaa hin maxxanfanne ammoo amata 60 je'eeti galmeessaaf malaayikaas sanirraa garsiisa malee qadara azalaa san mustahiili jijjiiramuun obboleeyyan kee fira maxxanfata amata 80 yoo hin maxxanfan 60 ja'ameeti gabaabdutti jaalawwan kiyya ka islaamaa lubbuu teessan duraas lubbuu tiyyaaf kan hin dhaamu haadhaa fi abbaa keessan maxxanfadha eesumaa fi adeera keessan haboo teessanii fi adaadaa teessan obboleessa keessanii fi obboleeytii teessan jaartii teessan maxxanfadhaan jecha gaggaarii lallaafaa isaan ja'an yoo horii qabaattan horii teessan irratti hin qorqodina isaan irratti arjooma guddaa eenyuutu waan tanaan dhufe ni beeytanii ummata yahudaatii fi ummata nasaaraa ummata garbii kana westii kana isaan jala deemnaa miti nutis wal iyaadu billah isaan eeganaa qopheessinee ammoo ummata nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam isaan ammaan tana yoo laaltan amata 16 yookaanu amata 18 gurbaan takka yeroo ta'e mana isaanii dhiisee deema isaan wanni hogguutuu lallaban mirga dhalaa dimokiraasii feminism hurriyaa tana haasawan tun cufaatu nama rabbi irraa fagaate rabbitti hin dhiyeessine nama wallaala beekaa hin goone nama rabbi hin sodaanne akka rabbi sodaatu hin goone tana haasawan gurbaan amma mana isaa amata 18tti lakkisee deeme amata raahi ummaa isaa ziyaaraa dhufa sanuu kirismasa jechuudha yoo sanuu dandehe dhufaa bara amatarraa yoo dandehe yookaan ammoo silkuma kaaseetitti ummaa isaatiin meerii kirismas jedhee irraa dhaabbata nutis amma yoo laalte firri wal muree jira wal iyaadu billah obboleessa isaa hattaa yoo isaaf hin mijoone silkiidhaanillee ramadaan mubaarak taqabbala allahu minna wa minkum salihal a'mal eid mubaarak wa rabbil kaaba nama torbaan waliin dubbisnee jira baatii ka waliin dubbisnee jira inuma gariifaan amata dheeraa meeqa ka waliin dubbisneetu jira jeynummatti ilaala wantan yoo horii qabaate fira isaatiif kannurra alagaa fuula isaanii barbaada isaaniifi kanna tanaas rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama deebii nuu qaban nama miskiina tokkoof yoo sadaqaa kannitan minduma takka argattaniiji waan sadaqaa isaaf kannite yoo sadaqaan tun fira keessanitti taate ammoo mindaan ati arkattu lamaa jee mindaan ta'e takka sadaqaa isaaf kannite mindaa takka talammadaa ammoo firummaa san akka hin dhabamne maxxansite mindaan ta'e lama bihajar usfuuray dhagaa takkaani shumburroo lama dhoyti arraan tana nuti kafee nu kami bari inni damiidhaa mar mangistiidhaa mar ilmummaan namaa akkanurraa dubbatu jaalachuu gahe fira kee isaan haa maxxanfan
إسانتون مرون والإياذ بالله ملتو قيامات الراهين انجي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقتك صلوا على النبي ما هن قرقديني أما سكتي ديبس لا كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وعبد الرزاق في مصنفه وصححه علامة أحمد شاكر رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث عبد الله بن عمر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش قيامان هندبتوجي هم أرقمتت مال wanni fokkottuu taate hamma argamtutti nihaayaa keessatti yoo laaltan fuhushiin yeroo mara zinaan injifattee hamma mul'attutti jechuu wal iyaadu billah wattafaahushu jechuun waan fokkottutti hamma namni of dirquu qiyaamaan hin dhaabbattu ilmi namaa waan fokkottuu hojjechuudhaaf akka itti if dirqu akka zamana keenya kanaa agartanii ni beeytanii hariifummaa bakka waan fokkottumatti if dirquudhaaf hamma wanni tun argamtu qiyaamaan hin dhaabbattu waqati'atu rahimi hamma aanaa ofii muruun argamtutti qiyaamaan hin dhaabbattu taan wasu'ul mujaawara hamma ollaa hammachuun argamtutti qiyaamaan hin dhaabbattu nun ja'an nas'alullaha salaamata wal aafiya fira ofii muruun mallattoo qiyaamaati hadiisa biraatu keessatti والحديث في الصحيحين من حديث أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع نجي أي قاطع رحم نجي نمني في رئيساء وفي الرامور جنة هنسين جي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبرتيس علماء وانجا أمتيت تجر جتك الناس إمام النووي تجي رحمة الله عليه رحمة واسعة namni tokko aanaa ofii odoo shubhaan isarra hin dhufne yookaanuu wanta odoo hin bayne yoo akkunumatti mure isarra humaa takkan jiruu je garuu aanaa ofii muruun halaalii kan jedhu yoo taate ammoo ibidda jahannamirraa hin bahuu je wal iyaadu billah yoo taan taate ammoo ahlus sunna wal jamaan irratti walii galanii jiran inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله جل جلاله نما إسرتي وهو متك إندسو دلي إساهم إيسودي نما وان أتشيغر جرتو أمو أبا فالإبن إيسا أما سكنما أجائي أمر أبا فالإبن جئمالي مقادوي أبلو جل إن يوتوتو نكيسا فرا إسا مري أبو لمن يشاء جئمي أنا تهو ملا إن يوتوتو جتشو دندو بلي ينكي غري أرماتي دودو شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة أي إيجا كنا تاتيتا لمن يشاء جئتي فرق إن يو متأنفتشو بانس وما تكنور رنجرتو نتشركي هنغونو جنانيني ديبيتا نانروفي إننس فقيها زمانك إنياتي متي أيب الله ثرا أينيوتو دندها نمنسان أنا جتشوني دندساني نمان أنفته yoo dilii shirkii gad waan jirtu hojjate abbaa fadhe min araaramaa je namni san ana jechuun hin danda'a na waliin jirtanii ati ana jechuun ni dandeessa wanni tun sabattuudha jechuudha dilii gurguddoo keessa isii takka aanaa ofii muruun ammas warabbil kaaba hadiif minin ammaan tana nuu himu kun ni gayaa hadiifan ammaan tana nuu himu yoo xiqqaate hadiisa shan jaha nuu himeetin jiru takkichaa tana yoo gorsa arraatirraa narraa qabattanii deemtan warabbil kaaba hujiitii an hojjedheetin jira in agarree rahimni tun rahmaan irraa dhufte bar bakka iddoo rabbiin tiifamu keessa dhaabbatteeti gaaf tokko yaa rabbii kiyya siiniin tiifamaa jetteeni allahan jalla jalaalu maal jedheen ni beeyta amaa tardayn sa'atiin tun hin jaalattu nama ati si maxxanfate akkaan an isa san maxxanfadhu hin jaalattu nama si mure akkaan muru hin jaalattu jedheen awoo rabbiin akka isin maxxanfatu feetammo akka isin muruu feetan isin
dubaree fila keenya ni maxxanfanna moo hin maxxanfanne warirraa fagaannullee asirraa yoo kombolcha finfinnee jiraaterree bara silkii kaasnee assalaamu alaikum yoo jenne meeqan nurraa nyaata qarshiin lama mal nu gootu hin buleessu maxxanfachuun allahan si maxxanfachuun isaa bara yoo sodaa isaatiin si faaye akkamimoo aboo rabbii warra sodaa isaatiin isaan faayesan irraa rabbiin waa ta'isu qaceelloo isaa saniin yoo nu faaye akkami tawfiiqa yoo nuu kanne akkami tawfiiqa nam takkasii kannuu hin danda'u allah malee jalla jalaalu rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adeerri isaa akka islaamawu karaa meeqaan jihaada itti godhee yaa adeero kalima jechuma takka je dadhabe maaliif qaceelloon tun bakka afuri qoodamti jabduun isii tan ni beeda tawfiiq dhugaa qunnamuu san rabbi malee namni namaa kannu hin jiru yoo saniin sifaa yemee maaltu siyaafe si maxxanfachuun ibaada adda addaa khayrii adda addaa si laaffisu yeroo ta'e waan akhiratti si fayyadu san si laaffisu wanni san caalu ni jira yoo si mure hoo waliiyaadu billah horii ta'e keessa barakaan hin jiru umrii ta'e keessa barakaan hin jiru maatii ta'e keessa barakaan hin jiru addunyaa tana keessatti jiruu dhiphoo akhiratti waliiyaadu billah ibidda jahannamii ka akkana jee rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadiisa isaa gabaabsineetuma wal hadiisu fi silsilati sayya wa fi sayyid jami abi bakrata irraa dhufe radiyallahu anhu qaala rasuulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma min dhanbin ajdaru an yuajjila allahu ta'ala lisahibihi al-uqubata fi dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fi al-akhirah mithlu al-baghi wa qati'ati ar-rahim diliin takkallee waa hin taane irra dhugaata taate allahan jalla jalaalu diliisan jarjarsuudhatti lisaahibihi nama diliisan hojjate fi duniyaa addunyaa tana keessatti isaaf jarjarsa waan akhiraa keessatti isaaf achi kaaye waliin akhirattis dilii tana achi kaayeefii jira garuu akhiraa dura addunyaa tana keessatti akka qixaaxamu daddabeeti isaaf jarjarsa suni maal jechu maali jennan roorroo namatti godhu nama miidhuufi fira ofii ofirraa muruudha kadabaree jumaa kanaa miti kan waliin hin lalle fira san keessaa bara haadhaa fi abbaa waliin jenne bara yoo isaan harkaa fi fuulaan itti hammaanne akhiraa dura asumatti gurbaa abbaa isaa karaa keessatti kabala itti gallakkisee namuutuu yaa baalage abbaa kee kabalaan dhoytaa ja'anii gurbaa san kabalaan boksiidhaan itti seenan abbaan moggaa dhaabbatee booyatti qabee isiniin hin jenne hay namana gurbaa baalagee kana sirraa tumne ati wanni bochuuf maalii ja'anii ni bara dhiisaa je'een anis arra dura abbaa kiyyaan tumee firiisanii murachuu jiraa hin jenne akhiraa dura addunyaa keessa fi ammas fira ofii maxxanfachuun bar rasuula sallallahu alaihi wa alihi wa sallam colloomina isaa laalamee bi abi huwa ummi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam والحديث رواه الإمام البخاري في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أرمى غريتي جرامر وانا كنا كجو فرقية يونا متنفتة أنيس نم متنفتن يونا الرسلامته أنيس رتين سلامته هدية يونا كن أنيس هدية نكن يو كان وفي الله ما ديرو مالي نمو بربادو أكنا كجو ديبي كبا ليس الواصل بالمخافي واهنتاني جيبر متنفتا واهنتاني بالمخافي حركة ديبي فتشوران يو سلام نانجي سلامين جان رمضان مبارك يو نانجي أنيس رمضان مبارك جان هدية نا إرغا أنيس هدية نين إرغا كوني متنفتين جان ولكن الواصل إني متنفتا كجاء مسن الذي إذا قطعت رحمه وصلها يو آنا ماسن إسان سمرن يرو أتي إسان متنفت يرو سن فرق متنفت جاء مملي توني حركة ولي ديبيو مش آنا كي أدون تين ألغاو أكس والغدو وانو مجرتومي
Eid Mubarak sinjaa Eid Mubarak jettaa yoo hin jenne hin jettuun mal tuni harka wal deebisuu malee fira maxxanfattee hin jaam hadiisa bareedaa tokkootutu akkaan nu ibsaa bara gurbaa tokko rasuula keenyatti sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama dhufeeti yaa ergamaa allaha firran takkaan qabaan gara isaanitti tolaan oola isaan ammoo hamtuudhaanii gara kiyya deebi'anii an isaaniifin obsaa isaan ammoo narratti wallaalanii yaa ergamaa rabbii akkamii jeentu fira maxxanfachuun jara akkanaa wajji akkamiga tolo oolaaf hamtuun deebisaniif inni ni obsaa fi isaan irra wallaalan akkam jechuu jennaan rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubbiin atummaan akka jettu kana yoo taate akka nama ati daaraa oowwituu fuula isaan irratti isaan facaasuutii jee Allah arraayis jalla jalaalu gargaarsi isaa atummaan haala kanarra jiraannaan gargaarsi rabbii si waliin jira isaan wanni sirraa arkatan maali daaraa oowwituu isaan irra naquu jechuun laalaa daaraa oowwituu saniitii fi dilii san warri baadhatu isaanii jechuu fira ofii maxxanfachuu jechuun jaalowwan kiyya ka islaamaa akkas gaarii oltee fi hamtuu si deebisan itti dhiisi ati qomni kee bal'aa haa ta'u yeroo isaan agarte irratti salaamadhu assalaamu alaikum jeen yoo waa qabaatte hadiyyaa kanniif isaan siif hin kannin Allahan jalla jalaalu si maxxanfatee jira akka waliin jenne tawfiiqa sii kan ibadaa adda addaati siif laaffisa sodaa isaatiin si faaya karaa qaceelloo bareedaa kana karaa namuu jaalatu kan kanarra si kaaya ati maaltu si yaabe nama dureessa akka keetiitti jira akkasiiti firootii keenya haa maxxanfannu yoo nuu mijaa'uu baate ziyaaraa silkiin illee yoo taateen isiniin jaa namni fira isaa maxxanfatu warra jannataatiin hunjee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam isinii fi maatii teessanuu rabbii warra jannataa isin haa taasisu namni fira isaa maxxanfatu warra jannataatii hadiisni waa'ee fira ofii maxxanfachuu obboleeyyan kiyya kitaaba hedduu keessa lallaaluu qofa oduun ta'in riyaadu saalihiin keessa yoo laaltan warabbil kaaba hadiisni achi keessa jirtu ni geessin isiniin jaa san keessa hadiisa takkumaan nurraa habuu warrantan والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه بسند صحيح رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث عبد الله بن السلام عليه من الله الرضوان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام يا إلمان نما أفشوا السلام سلامتا فجأسا حديث بريد دوتنا رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم يرو در مدينة سينا حديث دوبة نجالو وانكي يا إسلاما يا إلمان نما سلامتا فجأسا السلام عليكم والإنجا وأطعموا الطعام أماس نياتا نما نياتيسا أكا أمانتنا وبليان كينيا ونوتي بيهارر قمتنا keessatti akka beelawanii roobni isaanirraa dhabame amma isaaniif dirmachuu qabna nuti namummaan nu dhagayamuu qabdu gosaa fi gandummaa oduun ta'in ahbaabii billah irra caaltuun hojii maalii ja'anii rasuula sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadiisa biraa keessatti gaafannaan maal jee salaamtaa namaan jechuu fi nyaata nama nyaachisuudha jedhu yaa ilmaan namaa salaamtaa facaasa nyaata nama nyaachisa ammas aanootii teessan firoowwan keessan maxxanfadha wasalluu billayl halkan ka'aati dhaabbadha salaata wannaasu niyaam haala ilmi namaa rafoo ta'een isin hin rafinaati dhaabbadha salaata yoo wanta nagoone maali deebiin isi tadkhulul jannata bisalaam jannata nagayaan seentaniiji isinii fi maatii teessanuu warra jannata nagayaan seene rabbi isin haa godhu fira ofii maxxanfachuun jaalowwan kiyya ka islaama sababaa jannata itti seenanii takkichaa tana yooniin jee ni geessi yooniin dhugaa qunname rabbi irraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatti fi shayxaan irraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa Allah ani intifama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ani ibidda jahannam keessatti waliyaadu billaa na darburraa isa Allah ani intifama anis kan hin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu
obboleeyyan keenya warra beela keessa jiru rabbiin beela isaan haa baasu ka isaan irraa qullaa deemu rabbi isaan haa uffisu ka isaan irraa dheebote rabbi isaan dheebuu haa baasu rahmata isaa isumaatu namaa dhangalaasaati rabbiin gama isaanii sanis rahmata isaa haa dhangalaasu dhukkubsataa isaanii rabbi isaaniif haa fayyisu dhiiga isaanii irra caalaa dhiigatti rabbi haa jijjiiruuf gogaa isaanii irra caaltuu gogatti rabbi haa jijjiiruuf ka isaan irraa du'e rabbiin rahmata isaaniif haa godhu nutillee rabbiin khaatimaa teenya rabbi nu haa tolchu allahumma salli wa sallim wa baarik ala sayyidina muhammadin